Cijenjeni prisutni, salam aleikum i dobro večer vam želim. Hvala vam jer smo mi danas ovdje i hvala vam jer smo vaši gosti. Ovo ne govorim uviđajnosti radi, već danas zaista ovdje osjetim ovu emociju koja se zove ljubav i koja je najplemenitija. Nas je danas ovdje okupila ljubav jednih prema drugima, ali isto tako i ljubav prema našoj jedinoj domovini Bosni i Hercegovini. Stoga na samom početku ja se najprije želim zahvaliti našem domaćinu, želim se zahvaliti gospodinu Denisu Beganoviću i naravno gradu Crikvenici koji prepoznaje ovakve manifestacije. Molim vas, pozdravite i njega i sve ove ljude koji su domaćini jednim velikim aplauzom. Kao što rekao, mi smo danas ovdje zajedno kako bismo jedni drugima darivali ljubav i kako bismo živjeli ljubav. Ovih dana u našoj domovini Bosni i Hercegovini mi obilježavamo 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, kada je naša domovina prije 81 godinu u Mrkonjić gradu potvrdila opredjeljenje jedinstva, nedjeljivosti i zajedništva. Mi u Bosni i Hercegovini uvijek živimo tako. Još od vremena srednjovjekovne bosanske države, iako smo poput ekvilibrista bili između istoka i zapada, znali smo čuvati ono naše autentično. O Bosni i Hercegovini govore mnogi, o Bosni i Hercegovini pišu mnogi, ali mi koji živimo u Bosni i Hercegovinu znamo koliko ljubavi imamo prema našoj domovini i koliko je svakim našim damarom osjećamo. Jedan književnik je rekao za Bosnu i Hercegovinu: ezan zvona sakat kule u Bosni se čuju. To je naša domovina. Ovaj poetsko-glazbeni susret, nadam se da sam dobro okarakterisala to, Denise, u stvari je pokazatelj kako treba živjeti u zajednici u kojoj jeste, lokalnoj zajednici, ali isto tako čuvati maticu sa svojom domovinom u kojoj ste ponikli, u kojoj ste rođeni i povezivati nas međusobno, jedni drugima darivati ono što je najbolje. Ovdje ćete danas imati priliku slušati književnike, imat ćete priliku čuti naše pjesme sa kojima se mi ponosimo, jer oni su dio našeg identiteta, a isto tako vidjeti, čuti i uživati u bosanskim igrama. I ovo danas, ova nošnja koju ja nosim na sebi, naše linije, anterije, dukati, fesovi, to je Bosna i Hercegovina, to je identitet. Denis je meni rekao, možda bi trebalo profesorica neki državnički govor. Možda bi na takav način trebalo govoriti. Međutim, kad govorite o Bosni i Hercegovini, ono što prvo trebate govoriti jeste ljubav. Naša domovina Bosna i Hercegovina nam je dala ljubav, dala nam je ljepote, dala nam je vrijednosti. Trebamo ih znati poštovati, međusobno se uvažavati, jer Bosna i Hercegovina je jedno jedinstvo različitosti. Pišimo, pamtimo, učimo i budimo u budućnosti ona slava koja još od srednjovjekovne bosanske države svjedoči o našoj domovini. Svima vam želim čestitati 25. novembar. Vama koji živite, volite Bosnu i Hercegovinu i koji je osjećate svojom. U budućnosti želim da budemo još bolji komšije, da budemo još bolji insani jedni prema drugima. Na tom putu neka nas vodi ljubav jednih prema drugima, ljubav prema dragome Bogu i ljubav prema našim domovinama. O tome pišimo, jer ono što je zapisano, ono će ostati, ono što upamtimo, to ćemo zaboraviti. A kada je riječ o mojoj domovini, o našoj domovini, nju najbolje oslikavaju stikovi koji kažu: Bosno moja divna, mila, lijepa, gizdava. Neki kažu da je hiperbola preuveličavanja, vjerujte da nije. Bosna i Hercegovina je ljubav. Neka dragi Bog čuva vas, vaše porodice i vaše domove. Još jednom selamim i hvala jer ste nas pozvali.